السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وانيمة جنالك ايقل سعودين والوقد فرنسيسكا قبرة في صومالي. ما انتو حاني شرحايا ان شاء الله وحلده adjective qualificative وحلو استعماله. هدو معلن كاد مانو اوكو يدي اوكو دا وامحاي adjective qualificative وحاليدا وحلو استعماله une personne, un animal et une chose بولو استعمال كريا. هدو اوكو يراد example قلي وحاليدا La terre est rond. Rond, elle est rond. Ou adjectif qualificatif. Un homme heureux. Nin farahsan. Heureux. Elle farhada. Ou adjectif qualificatif. Regarde mon petit chien. Petit. Ou adjectif qualificatif. ساس أيا أقول شرحيسا. سدح دائرة أو قادين كريسي. adjectif qualificatif وبلي آدم يحويان أي شيء. هذا أيضا فرنسيس أياني أقرنا إن شاء الله سيدا أو فهمتين دواقة إريق سيدا لوغو دواقة. La adjectif qualificatif est un mot qui sert à caractériser une personne, un animal, une chose. La terre est rond. Rond est un adjectif qualificatif. Un homme heureux, heureux est un adjectif qualificatif. Regarde mon petit chien. Petit est un adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif ou un mot qui sert à caractériser ou erga adjectif qualificatif wuxuu kala saarayaa ama u kala yeelayaa une personne, qof, un animal, xawayaan, une chose, iyo wax uu ka hadlaya ama shay waxyaalaha noolaha ah. La terre est rond. Dhulka wuu wareegsan yahay ama waa kubad. Rond waa adjectif qualificatif. Excusez-nous. Un homme heureux, heureux, est farhada ou adjectif qualificatif. Regarde mon petit chien. Petit ou adjectif qualificatif. Inch'Allah waxaan u malaynaya inay fahantiin wuxuu uu yahay adjectif qualificatif. waa saddexdaas shay sida aan iigu soo sharxay insha Allah. واني سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.